Malaila mahali e aho e ki mo le le i Tonga kotoa fia ki taritani le le ki mo tono ki o mo ngā hiongongo mo le tio kai uma ai televisione Tonga ki he hoani. I he wakaiko ia ki ngahi ulu i o ngongo, ngā onu e ofisi whawhanua Tonga ki hono Tonga i kina ngāwe ki he whatamaki pe NDRMO o whakaivia e nau kau ngāwe ki no a ki ngāhi mea ngāwe tokoni ki he whatamaki koe mateu teu ki he whatamaki ka hao. Lele wikeni polo kalama whakalahi ilo e waa whiriruwa kio ea, mai ngahi ako anga kolisi o Tongatapu ni ki he whiriruwa kio ea, pea whaha e he komisiona polisi e nau tokoni pa angani mawhiki ha taha, tene o ata whamatala whlawe i moi toko ua o ku kei hola me aptanga polisi. O ku te epe ngahi talanoa kehe ana iangi pe he tawakai ki ngahi o ngongo me he malae o e sipoti, kai o maai wakai ki he to o ngā o ea. Ko e wakailewa eni ki he whakai ki ko au liliani polo tele. O gulotonga whakahoka i wikeni ha polo kalama taratara noa e office whawhanua a Tonga ke no pole i ngāwe ki he whakatamaki pe NDRMO mai ngahi kupu whikau ankotoa pe o i ngāwe ki he whakatamaki he whakaamu ke whakaivia whakamea ngāwe kau ngāwe ki he whatongia to tonu ke na whai i he taimi whakatamaki ko i konga e mateu teu mo i toka teu ki ngahi whakatamaki he whakainatula. Ko hoka tu eni ki he konga hono tolo e polo kalama ngāwe i logo partner, ai o toko ni e tākanga Pasifiki pe SPC mo e pule anga no sila. Ko tālanga koe ni o ku kaua kia i ofisi, pehe ke ngai kau taha i kai whakapule anga, kau taha whakapule anga, mo ngai kupu whikau aki ko toa pe, mo ngai ngā ue whelawe i tonu mo whakatamaki, i e whakaamu ke nau whewahe aki, mo wheako aki ki e malu whakaluku fua ai kakai i he kimua, lolo Tonga mo hiliange ha whakatamaki. I e whakamatala a moana ki oa me ofisi whakawhanua a Tonga ke ono pule i o ngai ngāue ki he whakatamaki, NDRMO, nāne pehe, koe konga eni o teu ai ofisi ke ono whakaivia i ilo me tau ke ngāue ai kau ngāwe, ke ono ngāwe aki o ngai mea ngāue e tokoni ke mateu ai kakai o whanua. O kalama koe ni ki hono toka ngai kina pe kono ngāwe aki ngai mea ngāue e lava o tokonia ki mautoro ka whakatongia i he tawhaki ko ia o e whatamaki. Ke toe mahino ngo fuangi ki ngahi tukui kolo, kai pehe ke ngahi tukui motu o kutula vea ngo fua, ai tu unga kok nau iai. Te lava lewa ke whai ha mateu ki mua i he taimi whe unga i ki mua pe toki hoko mai ko i ha whatamaki. O ku whai pēr whengawe aki i he ngāue koe ni o ku mau whakahoko ne o ku whakalele pepe o ku toka ngā i programa ngāue koe ni pe mehi NDRMO ka ku hoa ngāue pe ki ai kotoa me kotoa ngāhi potu ngāue whelawe i tatau pe i he puleanga mo ia koe ia tai whapuleanga pea i he programa ako koe ia anea whi nai whakahoko i he Lokon whenisi ko ia o Pasilika i Nuku'alofa na e koe hafte e eni pere koe whakahoko eni ai porokalama pe ko hono whakailo mai eni ai hoko atu ko ia po project ko eni po programa ngāwe ko eni ai au kamata ia i he whakausinga tau ni o lele ai ke tau nima. Koe waktaim nei kamata ia programa ko eni tau e ua mo konga kohili, pe mahino pe ai konga waki, pe mo konga honoa, ai mahu inga ko ia, ai whakaamu ke ia e ngahi mea ngā ue, pe iloa pe koe risk tools, ke lava o tokonia ki mautolu i he taimi o kwhai ai whakahoko whatongia, mohono si ofi ko ia ai ngahi whatamaki hangi koe uha lahi pea teni whakatupu e tāwhea ki ngahi whitu ko ia maulalo ange, pea pehe whoki ki he saikolone. Aia koe me koe ngahi whatamake, whai ki ai ai whakatokanga, pea moe focus ki ai programa ngā ue koe ni, pea whakakau pe whoki mo ngai whatamake he hange koe ia koe pea upula ka mā ai mofuike, me ngahi ala mea ko ia, ka waia e punai mō ngā whi.
Ne toe whakamaala heni a kioa ki ngahi lelei e malawa ki au sia e he kakai i he tūkui kolo i he taimi e hoko mai ai ha whaahinga whakatamaki whakaina tula. O ko lava whawhau ngahi ilo pepe he whoki ki ngahi whaunga koe o whakahoko ake ai ngā ue o ku pau ki whakaau koe ki ngahi ki kakai e whanua. Koe hike nau toi mā teu wange ai pia i he ngahi makatunga he ngahi whamatala kau mā ai ngahi whonga ngā ue o ku hei mau whengawe aki ai koe i hono ako ni kina ki nau tolu ke toi ilo lahi ange, aia ka pau i he taimi kok nau ma teu ange ai, o ku si i lewa ai e loto mamahi i he taimi o ku hoko whakatupake manatu whoko e ngai whatamake ni o ku ike ke toi ai hafu loko taimi lahi a ke whaha teu, pia hange koe a wha o ku slow onset, pia ku tuai e ni hoko ka kui ai taimi lahi o mai ke whai ai ha ma teu ki mua, pea toki hoko mai a ngahi mea koe ni. Ko manatu pea ki he ngahi ausia ka mai tau ke i ngahi whatamaki ko tau si tua me ai. Ai uhalahi pea lava ke tā whea ngahi api peka ngahi whare o ku tuu ia he ngahi whitu o ku maulalo. Pea o ku mau e koloa, hangi koe koloa whakatonga. Ai ka kai whiwhine pe koe nau mahu inga ko ia i he whale. O a upe ki he mea whakapepa, ka koe ngahi pepa mahu inga ia ai me mipa kotoa ngai whamili, ngai mea pehe. Aia o koe mahu inga koe ke kakai whanua o ku lava ke toi taimi lahiangi pe koe ai hanau taimi whiunga ke nau whaia ngai toka teu koe ni ki mua. Pea o kai fok me nau ngai palani whaka whoituitui, whaka ai whamili, pe koe whakakolo, pea o pe ki he angai tau nof, pe koe motu, pe koe whanua taktaha koe ia. O kumalawa lewa ke nau teu mo whakapatonu ki ai e nau ngai palani, hange koe sio ki he nau tuunga koe ai e nau vai whakakolo, pe koe vai whakawhuituitui ngahi api, o ku whiunga nei ngahi tāna ke anga vai ko ia, pe ku whiwhia mau ia ke toi whakalahi mai. Ngahi mea pehe o ku kaunga tonu ko ia ki he tokateu, ko ia ki mua ai hoko mai ai whakatamaki. Mahino pē ko oskakato i he tau e ua kua hili, ai konga uluaki moe ua o i polokalama ngā ue partner, ka koe hoko atu eni ki he konga hono tolu. Aia e toka kamata whaofisiale hono ngā wei o i konga tolu i e konga ki mui o i tauni. Koe polokalama tālanga o i wikeni e ka katoia ki a pongpongi. Ma ai o ngonga le te om televisione Tonga, ko auri i tea tau kapo. Ko whakahai komisiona polisi ki kakai o he whanua e nau tukoni pa anga ni mawhiki ha taha tene o ata whakamatala whalalaanga e tukoni ki hana puke aki ang Tongatapu le ku kei hola mi malumalu i kau polisi. Kona whakaha NHF turna loro tonga ha whakamatala pe whakatahama ke eni me kau whaiangongo aniafi. I he whakatahane ne whakamamawhai ai e turna ai maho e ngai whingai aki me kakai i tōku i kolo. Mo e whaamu ki a taha kune mau a whakamatala whilawe i mo e wheituu e mau ki ai a Tongatapu le holani ke whetotaki ki he aptanga polisi o whitaha pe ko pao ke nā whuaki e tokoni pa anga ni mawhi ki he tōtaha koia. Nā ne whamamawhai koe tokoni kuni e whati whita hono whuaki ki he tōtaha e tokoni e whamatala kutuku atu ki hono puke ake e Tongatapu leni ai ako tokoni pa anga ni mawhi kuni ki e ongo pōpula hola whakatou osi. Ko Tongatapu le whoki kuni tau torongo furu mawha ai ako liwa ki whunga leivi me Tongatapu le physical Adam Hussein. Nea ngai ni aku ka aku lelepe mo e polokalama ngā wai taha whikumi e ka polisia raro tongani. Pe he turna o kuha mai me he kawenga koini, ai tōnga whatu tā make o kia i e malu e aptanga polisi Nuku'alofa i e mahina o kuna malawa pe e hola mi ai. Nane pehe ku nau ngā wea he raro tongani ki toi whalele iangi pili sone i he aptanga polisi Nuku'alofa. Aia i loro tongani, o te eki whapapau e pina anga whewhe ai lawa ke hola ni ihi kuni me he pili sone o i aptanga polisi Nuku'alofa ka nane pehe malawa pe ke i ai mohatoko ni mei tua.
Ke he neonga e ni ko ke hoka tu pe whakatotolo mo I kore ai pe me he poto ngā polisi ki he kakai hoi whanua ke nā wheta o tāki atu ki he whaumatala e takoni ki he kumi kuni ki he whika telefoni hi wawua pe koe whitu whānoa taha ono ni maono. Ko hika mahu inga ke mahino mo mahu inga maali e ai ilo mo mau e whānawa ko ki he whiririwa ki o ea mohono tupu anga. Ngāhi we sia o ao ki hono vete ki anga. Ko lele ai I wikeni ha polokala mā ko whalahi ilo ai waa whiririwa ki o ea ai poto ngā aue meidek ma ai ngāhi ako kolisi I Tongatapu ni. Ai a koe polokala mani koe toka ngā koe hikua o sia I Tongani me ngai Pasifiki. Ngāhi whiririwa ki o ko ngata te whito ki he lalahe ngoi ngai whatamaki me ngai we sia tamaki whiririwa ki o ea. Pea ku whia mao lewa ke mao he toko taha kotoa I Tongani me he whānau hiki ki lalahi ai mahino tatau whikau aki mo whiririwa ki o ea. Ta te whito e ni ngāhi veteki anga ke whingai aki I hono taukawe I ka winga whiririwa ki o ea. Nā ea o tonua I e waawheliuli waki o ea ki e kolista kui lau aneawhi, ke whakaivia mo whakalahi e ilo e whānau ke ka veinga wheliuli waki o ea. Mo e whakaamu ke whakaivia mo whakaai ai e whānau wako, ke nau hoko ko ani ihi o ku nau tuu o tau ka vei e ka veingani, pea ke toe longo mo uiange e nau kau atu ki ngai polokalama, pe whaihanga ue e tokoni ki ono langa hakahau o ku tuu loa ki ha Tonga tuu loa. Le whakahahe ni he pule ako e kolista kui lau ki o ngonga le te o Tonga mataika whalau mahina. Ai mahu inga mai hounga kia te ki nau tolu e ngā unu kua whai atu e he waawheliuli waki o ea ki ngahi ako anga. Koe uhi ke whakaloloto ai pe ai ilo e whānau ki he kaweingani. Ko pehe koe kaweni he kua kalama le li a puta. He kunga he kuru. Hange ko glawe nai ko maunofu koni he wahe hahake ka te whito ke whānau. O ku hange ko maungo I muhu noa. Unga e ulawe pehe ko ngo I mahalo pehe ko mantu ko maunofu ma te whito maunga te whālahi ai whonua. Pe hange ko niko restricted tai pehe ma whakaukau mahalo. Kai hange ko whamatala kona ko kalamana e lawa mai mai. Ka wha climate change kona e mei te. O nehanga o toi o mai o kuhaku o howare a kuto whanau e nau o mai o ngai mea lahi. O toi whirmau ke whakahoko. Hange koe ni koe nau ke tokanga e nau ka whake vai. Koe nau whinga ke nau whakasisi e ngā kasa o ne whakatuko e. A global warming mai hange no ngai ka whako ia. Whako upihe o kawa opito e ki ko kalama takai koe ne a mei te ki. I he whakaafu-ofa a pito. Kia te au ko hei kono reminding e whanau. Ai ngahi mea unau wako I loki ako. Pai ke ngata pe ai, unau toi iloangi. Pai ke ngata ai o ki tokoni au pito e ki polokalama koe ni. Ke alo e whanau whakamatala ke ngai whamili. Unau tokoni ke le ki o Tonga. Ki hono whakamatala atu ki public, ki kakai. Ke whonua ai mahu inga koe climate change. Mahu inga upito ke nau mateuteu, ke nau resilience, pia nau te lawa, ke mau ha solution pa mitigation ki he tawhaaki koe ni o e ungai palpalema he climate change. Nāne toi pehe, koe mahu inga ia e polokalamani he ok ikai ki ngata pe he whānau wako, ka o ku nau lava atu mo ilo koe ni ke tokoni ki o nau taktaha whamili. I e polokalama tatau ai pe, ko osi au tonu atu e waawheliuli waki o ea ke ngai ako anga kolisi e ni ihi I Tongatapu ni. O kau ki ai e ako maalunga o Tonga, kolis Tonga, kolis Queen Salote, kolis Kotupou, api fo ou, mo e ako maalunga Kotupou. Koe polokalama whakailo lahi koe ni o ku kauia I ngai polokalama na e whakotuu ki ono whakamanatua ai wike o wheliuli waki o ea o ku amanaki ke whakamanatua I Septema. Pea ku kamatai pe I Septema a whi auhi tari whehui ai ngai whaunima o ngahi ako anga kolisi. Kai kehe, koe konga eni e whenga wa a wheliuli waki o ea ke whakaai ai to utangata I iki o ahoni
Aki ai ilo me poto i ngā ue o ku fie mau ke whakahoko ki ono matu uaki a Tongani me ngahi nunu a kovi o e wheliuli waki o e ea. Ma ai o ngonga le tio me televisione Tonga, ko auri i tea tau kapo. O ku hamo malu pe whanau Tonga i suwa fisi ne hoko i māma ki whare no whangani nau iai i nau luwa suwa i pongponga ni awhi. Ko ni whakapapau i eni mi he whamatala whalala anga i suwa he liangi hano maumau i e māma. Ai whare no anga nofo to tongi ni no whaini i hikoini koe whanau ako Tonga i suwa koe whanau whiwhine ko toa eni. I e whamatala ko malawa ke mau, koe toko ngofuru mataha whanau Tonga, aia koe toko ngofuru ai na wako i University Whafonua, pe University Pacific Tonga, USP, pe toko taha i University Pacifica, pe PCEO. I loro tonga ni, ko whainga mali e peni ihi koe ni, pe a ko o si wahi ki nau tolu, ke ngahi api o e whamiri Tonga i Soma Fisi. Ko e uni o ngongo whaloto whanua ia me le te o Tonga ulua ki moe wā ki he pehe ke le te o Tonga ki hoani, ka koe ngahi o ngongo me he malae o e sipoti, hoko mai ia o kahiri eni mo popua aho. Me he malae o e sipoti, o ku toe lau houa pe pea kamata e whiahui sipoti o Commonwealth ai a kua lawa atu ki Glasgow, Scotland ai timi a Tongani, ke whakafofonga i ai whanua i he whiahui whakawhapule a ngā koe ni. Ke kau sipoti whakakatoa e toko ua walu o ku kau i he timi a Tongani, ai ok nau kau atu ai ke ngahi sipoti ke kehe kau heni alowa kakao, ke Netball, tolo mea mamafa, te kapulu, mo e ngahi sipoti kehe peo ki ai pea ku kauwhaki he tauni mo e timi wa inga i he basketball o tau toko tolo ai ka kai whiwhine. Pe koe 3x3 women's basketball ai a koe 4 taimi e ni ke kawai a Tongani i he wa inga koe ni i he whiauhi spoti ai Commonwealth. Koe toko wa walu koe ni o kawat ki he timi a Tonga ai a koe toko uwai ko ata mama tuta whaiwa mo whina o Huawei koe whiauhi Commonwealth whika tolu e ni ke na kawa tuki ai. Pea koe whiauhi Commonwealth whika uwai ni a wawahi afu. Pea koe toi ngā kau wa ingai toko o fumani mā koe 4 taimi e ni ke nau kawa tuai ki he whiauhi e Commonwealth. Ki mua pia mawahe atu e timi me Tongani nei whakahokai e ahi ki he tahine Princess Kalauni, sinai te kala o whakahokai e whakamatala whakamaupo opo e tewa Tonga ki he whiauhi. Pea ok mahina whoki ok mea atu e tahine Princess Kalauni moi timi a Tonga ki Glasgow ki he o wau whakawa o e whiauhi sipoti Commonwealth. Ko mau whoki me o ngoto o whuka mo to o ama ki he o wau whakaawa e whiahui, ai a ko hurita vewe me he timi ai tala o ko ne to ai whuka, pia koe to o ama ko whinau o Huawei me he lova kakau. Loro tonga ni ku kau atu mo ekminista e pot ngawe ngawe whakaloto whonua, ai a ko malmalwa i e sipoti i Tongani, whane e whituafe ki he whakataha ai ho ekminista sipoti e ngahi whanua Commonwealth, ne whakahoko mo ia i he wikeni ki mo ai whiauhi sipoti Commonwealth. I he whamatala me he office pot ngawe ngawe whakaloto whonua, nei hoko e whakataha koe ni, koe e whainga maaria ki ono alia i ngahi ngāwe ki ono langa hake o e sipoti i he ngahi whanua Commonwealth, pia mo ngawe aki ko ia o e sipoti ko ha mea ngāwe ki he te whakaivia ai kakai i he ta whākio mo uine nei kai pehe whoki ki he tau kawe i ko ia pe koe whakapapau i ai kau katoa. Koe whiauhi sport Commonwealth o tau nia ku kawat ke ngahi kau ta sport Commonwealth e whitu whā kawai a Tongani, pe i he kamata e whiauhi a pongpongi e hoko hoko atoi pe ngahi i venia whiauhi i he ngahi wike ka hoko mai. O ku amanaki ke whakakatoi pia pongpongi a e whiauhi netball i ngahi ako anga kolisi a Tonga, ai a kua whakapapau i mai eni me he kautaha netball a Tonga o whakahoka whainolo ki he malai wa inga ai ako maalunga Tonga o kamata i he hoata a pongpongi. Ko e tukuange mai ai pe ai ngahi timi koe ni, ai uk nau kau atu ki he whainolo, a uhu ai a koe timi whakakatoa e whitinga manima me he ngahi apiako e tahaono te nau veipā ki he hau e whiauhi netball whakakolisi a pongpongi. Pehe me whakafofonga me he kautaha netball a Tonga, winita tauhala liku, koe whiauhi e tauni o whakatutu ia i he whingawe aki e kautaha, mo i kautaha e pule ako i ngahi kolisi, pehe whoki ki he kaumitipoti e ngahi ako anga kolisi, ai e koe whiauhi ni ok inoa koe safeguarding secondary school netball competition.
Ia ka katoko ia e whiauhi a pongpongi e whaki ai pia ngahi pāle o i whiauhi, au ke tuki mua pe koe hau e whiauhi i ngahi le volo taktaha. O mahino pena ka mata mai e whiauhi he konga ki mua o e ta o ni, pia koe au whangatuku ni i he vei pā ngahi timi o e whainolo a pongpongi. O tuku ato i pia e whakawhia kau taha Netball a Tonga ki he whānau wako, whāmili, maheni me kau poupou Netball ko toa pe, ke kau atu ki he whiauhi i he ako malunga Tonga a pongpongi, ke poupou ki he tale nitwa inga ai whānau mo teke ai pe ai spoti Netball i Tongani. Toi wakai ene ki he ngahi ulu i o ngongo. Ngā onu e ofisi whawhanua tonga ki hono tonga i kina, ngāwe ki he whakatamaki pe NDRMO o whakaivia e nō kau ngāwe ki hono ngai āki ngai mea ngāwe tokoni ki he whakatamaki koe mateu teu ki he whakatamaki ka hao. Lele wikeni polo kalama whakalahi ilo e waa whiririwa ki ea, mai ngahi ako anga kolisi o Tongatapu ni ki he whiririwa ki ea, pea whaha e he komisiona polisi e nā tokoni pa angani mawhiki a taha, tene o ata whamatala flawa i mui toko ua o ko kei hola e tanga polisi. Moe ka katai pia e ngahi o ngongo mo le tio, kau maa television e tonga ki e houani me whaka amo na o taki kotoa tu ia gina tu whani kotoa. Kau maa loi tau kei whi a mai, ka mo mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga news for this Thursday evening, July 23rd. Today's top stories: NDRMO gathers related stakeholders for consultation on understanding risk information to better promote climate adaptation. Police Commissioner offers cash reward for assisting the capture of the 2 prisoners who escaped custody last week. And the Ministry of MADEC prepares for their Climate Change Awareness Week with special visits to secondary schools around Tongatapu. These and more stories coming up, as well as a look at the latest in sports and the latest weather updates. Now, I'm Popo Aho with the latest news in detail. The National Disaster Risk Management Office this week ran a consultation program with related stakeholders, bringing together officials from government, NGOs and development partners to discuss how risk information may be reinforced and better used to promote climate adaptation, catastrophe risk reduction and deliberation. This is in preparation for the 3rd phase of the Partner or Pacific Risk Tool for Resilience project, which is a regional research and development initiative that adapts New Zealand's riskscape, multi-hazard impacts and loss modelling software for Pacific Island countries. The stakeholder consultation gathered representatives from government agencies and related disaster agencies to learn and share about public safety before, during and after disaster. Moana Kioa from the National Disaster Risk Management Office said that the initiative is part of the NDRMO's efforts to better prepare and boost the skills of disaster management agencies and related stakeholders, upskilling them to use the tools that will help the public better prepare for any future disasters. The NDRMO Deputy Director said this consultation shared the tools that can help the communities in low-lying areas understand the vulnerability of their geographical location and any possible impacts that may face in the future. And this way, they could better prepare themselves or equip themselves to face those disasters. She emphasized the importance of cooperation in a collaborative way with NGOs and relevant government departments in order to see success in this initiative. Kioa also explained that this consultation is aimed at empower the people in these vulnerable communities as they already have the potential to cope in natural disaster events. The consultation program covered 4 days, with the first day being a combined event and then yesterday and today being one-on-one session between the facilitators and the participants before they all gather together tomorrow for the conclusion of the consultation. Phases 1 and 2 of the Partner Initiative have already been completed, with the 3rd phase expected to begin later this year.
The police commissioner has announced a 5,000 pa'anga reward for any information leading to the arrest of 2 escaped prisoners who remain on the run after they escaped from the Central Police Station in Nuku'alofa. Police Commissioner Jeff Turner made the announcement at a press conference yesterday at the police headquarters in Longolongo. Police Commissioner Jeff Turner highlighted the importance of public assistance in locating these 2 fugitives, a New Zealand citizens of Tongan descent, Liwaki Fungalevi, and Fijian national Adam Hussein. Today I'm here asking for public assistance in locating Liwaki V and Adam Hussein. I am also announcing a reward of up to 5,000 top for information that leads to the arrest and capture of these 2 individuals. For clarity, the reward money is up to 5,000 panga for each individual, but the information must result in their recapture. The police operation for this is known as Operation Trace, and information can be relayed to 922 or mobile phone number 740-1656. The mobile number is also available 24 hours a day. As per our Facebook notice, please do not approach these individuals, but contact police as soon as possible. I would also like to remind the public that aiding and abetting under Section 8 of the Criminal Offences Act carries a penalty of up to 10 years, and harbouring fugitives is also a criminal offence under Section 13 of the Criminal Offences Act for a penalty of up to 3 years, and you will be charged. Meanwhile, they are yet to confirm how these 2 escaped from the Central Police Station. The Integrity Unit of the Tonga Police, the Professional Standards Unit, are undertaking a parallel investigation into this event. This set of circumstances can range from internal corruption through to an opportunistic escape and everything in between. I will not comment on the progress of this internal investigation, as due process must be observed. What I will say is we will apply the law equally to all involved, and where it is supported by evidence, we will take the appropriate action. We have a parallel investigation running internally to where the potential failings are from us on this side of the house. But to be able to walk out of a station and pretty much disappear, there's got to be outside help. So I would be telling you a mistruth if that's not the case. But we are working on those lines of inquiry. They are now working to upgrade the security of their stations to prevent any further similar issues. We've actually arranged to meet with a company on the 3rd of August. This was put in place before the escape, but unfortunately the timings, this has actually happened in the interim. So, our budget has been allocated by the government this year. We had funding allocated to us. We're not seeking additional funding. There is funding within our envelope to fix this particular issue. And we're working with a South African-based company with a lot of experience in this space, and we'll work through this in the next couple of weeks on what this looks like. These 2 escaped from Nuku'alofa Central Police Station on Sunday night with another 15-year-old boy, but he was apprehended on Monday morning. The Ministry of Medec are this week carrying out a number of visits to secondary schools as part of the programs in the lead-up to the Climate Awareness Week being organised to help raise awareness of climate change among youth in Tonga. Climate change continues to affect Tonga and the wider Pacific, especially with the increasing frequency and severity of natural disasters and harmful impact of a changing climate. So it is important that the people learn more about these effects on our environment and what it might mean for our society in the future. The Climate Change Department visited Nuku'alofa College yesterday for a special program aimed at raising awareness among students by deepening their understanding of the issue of climate change, informing and encouraging students to take action, and to further strengthen their participation in programs that help build a sustainable future for a lasting Tonga. The Nuku'alofa College Principal, Mataika Mahina, acknowledged the importance of the visit and the benefit it provides for their students, giving them the opportunity to hear directly from the teams working in this sector and to have their questions answered from the leaders of Tonga's climate action. Paula Mahina says these programs are also useful for the students' families, as they will no doubt
take their learnings back home to their families and help spread awareness in their home too. The program has already been carried out at several other secondary schools in Tongatapu, with a few more schools left to visit. This major information program is included among the programs established to commemorate Climate Change Week, which is expected to be observed in September, and the Form 5 Inter-School Quiz competition begins in September as well. This section is part of the effort of the Climate Change Division to encourage today's youth with the knowledge and skills needed to protect Tonga from the harmful impact of climate change. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. And 11 Tongan students in Fiji have been left without a home after the house they were renting was destroyed by fire yesterday. Reports from Suva, Fiji confirm all the students are safe and no one was injured in the fire. These students, all of them girls, are in Suva attending university at the University of South Pacific Lautala campus and the Pacific Community University. The Tongan community in Suva have stepped up and assisted the girls affected by this tragedy, with some Tongan families in Suva housing the students temporarily while a more permanent solution can be found. There is a sizable Tongan community in Suva, with majority of them being students at the university and a few families living and working in Suva, with Apitonga serving as a base for the community to gather. Despite the unfortunate circumstances, the Tongan community are rallying together to support these students. That's your local news for tonight. After this break, sports is up next. Welcome back in sports. With only a few hours before the 2026 Commonwealth Games get underway in Glasgow, Scotland, Team Tonga is prepared to join more than 70 nations and territories competing over the coming days. A total of 28 athletes are representing the kingdom across several sports, including athletics, swimming, netball, and for the first time, women's 3x3 basketball. Team Tala has also qualified for the Commonwealth Games for the first time and is the only Pacific nation competing in the women's netball tournament. Most members of Team Tonga will be making their Commonwealth Games debut, while athletes Atamamatu Tawhaiwa and Fina Ohuafi are competing at their third games, with Vawahiafu appearing at their second. Ahead of the Games, the Tonga Commonwealth Games Association paid a courtesy visit to Her Royal Highness Crown Princess Inaitakala to provide an update on the team's preparations for the Games. Her Royal Highness is also joining Team Tonga in Glasgow for the opening ceremony. At the opening ceremony, netball representative Hulita Veve will carry the Tongan flag, while swimmer Fina Ohuafi has been selected as Team Tonga's baton bearer. Meanwhile, Minister for Internal Affairs Fane Fitwafe, who is also in Glasgow, attended the Commonwealth Sports Ministers meeting prior to the Games kicking off, where ministers reaffirmed their commitment to using sport to build healthier and more inclusive communities across the Commonwealth. The Glasgow Commonwealth Games bring together athletes from 74 Commonwealth Games associations and will continue over the coming weeks. The secondary school's girls' netball tournament will be hosting their finals tomorrow at the Tonga High School Sports Complex, with the Tonga Netball Association having announced the final draw of the teams for tomorrow's events. There were a total of 75 teams from across 16 secondary schools, and they are set to compete for the championship titles of their grades at the National Netball Finals tomorrow. Development Officer at the Tonga Netball Association, Winita Tauhalaliku, said the Safeguarding Secondary School Netball competition is organised and hosted by the Secondary School Principal Association in partnership with the Secondary School Netball Committee and the Tonga Netball Association. Following tomorrow's finals, awards will be presented to the winners of the tournament for each grade. The Tonga Netball Association also extended an invitation to the public for the families, supporters and netball fans to join tomorrow's matches in support of the young talent coming up through the inter-college tournaments. But before we part, here's a final look at tonight's top stories.
The NDRMO gathers related stakeholders for consultation on understanding risk information to better promote climate adaptation. Police Commissioner offers cash reward for assisting the capture of 2 prisoners who escaped custody last week. And Ministry of Medic prepare for their Climate Change Awareness Week with special visits to secondary schools around Tongatapu. That's your news package for this Thursday evening, July 23rd. Join us again tomorrow for the latest local and sports news and the weather updates. Now for myself and the radio and television Tonga News team, thank you for joining us. Have a good evening.